Cek kaki jong. Bergelak ruang saya ngelap motor. Tak gelem mare. Tengah pas norok becet aja. Nyaman bae lah motor anyar, Pak. Bagi motor anyar sekali. Pas lagu saya ngelap. Pas ngagen tak tahu mana di motor. Ya biasa motor anyar, tak kok beda abu nempel lu ah. Ya mun tak kok beda abu nempel. Pas lamin ating bae cong. Mun parlo pas onjuk wae Romaro. Ya bening aja ki konsep Pak, pas apa nyaman lah. Uskah lagi celong re. Makin ngeba janda tak todus. Are kak, si nyaman pola acara aja tuh dia. Apa di cek sana tadi bapak yang ada? Ya nyaman lah raja. Deki hasil begini. Iya kak, ala ko tibi kak. Ibu tak mau nang ko sa ala ko pada nang ko kena nang waki kak kali. Kita arah pele. Deki hasil begini. Ben pole ke lebe de le. Kak kira mau naraja, pasar aja di. Dan ginare mesken rap. Paglag sa soki lah temo, min. Iya mau dijin na dia. Karo aja ya odi cek susah nga dia. Ada mar. Iya monteruan dia besele cek gun koro di asar ro alak ko. Anja kawan asar robi pangeran tak kira pasyon tele bese di tas langit. Tahu kak. Engko alak ko sengka. Tapi mau muncul pas alak ko apa kak? Mun badi matur dia sepaling nyaman na titian ante mo min le. Tidak bese nyaman wo nyaw di so. Tai teh buat pesepah nyaman lah. Jika ake mentero tianan temu men guru surat pindah. Ku tak bawa orang surat pindah biake. Untuk kipang kowe goto ke bapak ya. Iya manggan kaki lebih ada boy. Dia ngomong dia ada kena. Pak, bapak. Dem bapak rona. Pak, Are yang menunggu di dalam cong. astagfirullahaladzim. Arah kita numpak motor dia, Pak. Bapak kenyo nyoba sepeda anyar cong pula nyaman tombat na. Allah numpak sepeda enggak ketibi. Engkau keluar kemarin ada sambin sepeda neko. Tobuk cong. Bapak kena di balos kecek. Cek kaki je, Pak. Orang sing ngelap gelak saare kita oleh ngakui pas yang kui ya. Sekejap kan lemah dia. Cek engkau keluar ah. Meminta pesen baik kah? Iya. Mun minta saya ke bapak. Bapak gun minjam sepeda na tak beri. Mari minta saya berempah. Satos. Kena di perlu. Ya 20 bayar deh, banyak. Satos 20. Siap 20. Satos. Banyak ke kah? Tinggal jalan malam mau deh nah. Kok corak to buku sepeda nih. Boleh aja jual. Kau beli ngading kacong. Di mana ya ke jong? Di luar pak. Apa je laku keluar jong sampai nyari laku. Nyari lah ko do rumah. Do sepeda lo ke tandi. Marah lah nyari sepeda. Ki unghun lah ko juga kun lah nyari. Imun kakek minta ke bapak. Dan tos mau pak Soki lah mulai namun kun sepeda. Dibili pas ada nanti asoki. Cibulan bola tak lung ki soki. Ibu ni dah iya jong. Bapak beni kan emma. Kan kabede na langan dia.
Kakiku tak lah tahu. Teruan bapak sih mau bunga anak. Mangkana kaki tuli nyari lako. Mali apa sih kata kaki bisa ke Andi. Minta wis na, Pak. Ini pasti yang melulu kaki dong. Pasti gue bayar apa? Mengalah TV lah jaket dong. Ini mo jacket ko. Dalam. Mana ngira dong ngelak bro? Ngalak ning 100. Aku ngelak satu. Ilang ko keluar, Pak. Iya. Pak, kok keluar ah? Keluar ada mbak boy, cong. Minta tolongi bapak ngarep boy. Jaya sengkang. Mati motor. Masa apa sih mati ya? Wajib panas sih ini motor tuh. Panas ya. Kaki, Kak. Iya Jong, Arah apa sebenarnya, Kak? mati Jong. Mati arah apa, Kak? Le jiang. Ini kau mau tahu saya baca TV. Anu apa nih kiki bedana? Maksudnya apa penyebab habis mati? Lu Jong. Gimana ngantar yang sakit? Saya tanya kibi dokter. Saya nggak tahu apa saya sakit. Si sakit, Kak. Pada benja. Tanya kibi. Ini dari konsep, Kak. Start saya jadi lagi. Itu persetuan. Jong. Kaget ya? Iya Jong. Dia pada bangko. Iya. Kita tahu juga, kita yang kau ke ala aku ada. Iya lagu Jong jago tak keburu. Aba, lagi muka beng, kaya pakai muka tuh ngeng Jong. Kan motor pas enak rena. Iya, tayo kulit eh. Kaya pada kesana. Ah gitu. Masalah apa sih tuh andi besar? Pas-pasannya legen.
Anu apa? Ya ada mungkin lanjut lanjut deh. Wah neneng ke TV rok do kardo ngaring tadi kancah. Bisa akan jalan kakek todus di. Aku tak akan coba nabo tadi papa ngari. Iya mun sengkok bal beni kenta kanja aben kan. Yang kok terus sibuk lah kok keluar melolo. Jadi tak sempet saya kanja. Cek kaki leket tadi sepeda. Pas ya ke keluar dari rumah. Entah iya di. Ya ada kun lakon na juto jorok do kardo. Iya sambin napal. Mun tadi siam buah gini. Cek lakon neng rok du kardo ji melolo. Alako deh ruah. Iya mun ngan sengkok. Bapak di PC. Bede siam buah gini. Mun ngan kakek pas minta ke siapa? Kimi pas ada kena sekali apa tadi? Agak ngisop gopeng. Ya lapal kah? Tak berdi pal. Desa angkok. Anu ale? Ya ada kan juga jurok du kardo. Lu udah lo, mana kan tamik dan badan dia. Dan badan dia male. Dan badan du kapan tara? Semeton lah. Ini orang tak pas sekolah lo. Masa ada Yehudi itu? Je polan bawaan tak den badan menggoreng le. Ya, bapan tak dan badan goreng benih pas jaminan anan pas nyoron nera. Bimpole ku tak bawa anse soki benih Yehudi. Yong, kum ke jana le. Ya mau dia ke badan kaki na puna lako. Mari dia orang tak den badan ni boleh. Ben boleh le. Alak kore bagi reng laki kehormatan. Ini tak ada bensin. Lagi janji kiamat tak kira di. Lu jangan ada cerosan. Kalau ada bensin mereka, Ada bensin ada macam. Yang kau mau ngesel aku kapom je. makin ngesek kapal mungkin sebulan sekalian. Tuh, nggak bisa ada bensin. Mungkin saya bensin ada. Ini naik di bawah depom jong. Mau dina apa mah ada kak? Bensinnya jalan kafe. Jalan kau nyari bensin jauh. Iya kak. Aku lupa tanya saya ini kau. Berapa jauh? Jauh kak, tak usah. Ayah? Iya. Andi perlu apa teh? Anu jong, bapak beres sih. Alhamdulillah beres teh. Ya alhamdulillah kalau apa beres. Kau minta tolong gak? Minta tolong apa teh? Jalan dua jenggot. Standar amat tuh sekarang. Masih soro lah tak. Karena sini ulang kan di sepeda. Angkat namun aku pas apa sih begini? Cek kan raja lu ngenangan rai pal. Ala ko sangka. Apa saya kata ro berde. Tamun kaki berde saya campur. Wah. Cek kan berde tandi. Ya tak iya jong. Kaki tak lah tahu tangga badan ini apa. Ketingkau minta tolong. Cek yang kaki saya nikuk lako. Bonjau can Royval lah sebuah pun kaki. Royval ke budeng lako. Ya tak apa-apa teh. Kalau ipal anda. Mungkin masalah sepeda gampang. Kalau ipal anda nolong kau. Iya jong, ya munde ya sekelangkong jong. Iya. Yelah jong guna jitang par lo. Kok pas mau lihat pulang kita ngare. Iya. Bila saya oleh alak ko Royval. Ya makan laku tak apa-apa teh. Udah seru dana. Oh iya iya. Yelah gue mau lihat. Iya. Langkong jong. Iya teh.
Di mah bahaya ke jong, mik laku aja le. Cek nolong na bapak ngare ku tak nyaman. Aku laku boleh der. Apa bahaya ke pak? Kurang kita alas sesungguh sama lo benar. Ada apa nak kanar? Ini dang seru dengar. Kenara apa ke jong? Iciling ngakimi ngareng begel. Muna di masalah diri luar, cek iba karo mana? Menjadi apa pak? Kian kau bekelan di budi joko lantan di bapak. Lu kaki je bilis joki pada ben bapan budi. Astagfirullahaladzim. Bapak lakar tak andi jong. Bapak lakar tak soki. Kelero kaki jong. Mau pasal bener ki bapak ben bapakan budi. Aju tak ninggal kaca bi kaki nak. Iya lah tahu pak. Kian saya kota kota dus pelane joko nari. Lantan di bapak. Yumangkan najia jong. Kau tuh kaki bisa mikir. Kaki mau tak ala tibi. Tak bisa sih pas ngambu na bapak. Ben pole jong. Odi ria, nakin ngalak sesuai bedena. Mun bi terlebih, tak kok dumpa. Kapan dumpa, pas susaan. Ya hak kaki jia. Pas tanda ya turing tua. Tina pas sabar jong. Deder ya tak kira pas atikap melolo. Pakune tengok angin. Iya pak. Dumang kan kau masalah aku apa? Iya mun kaki enda jong. Kaki aja alako. Bi sebuah penang, adul. Bapak lamari ngucap.